Isi Adap Abirta, Tamil Nadu State along, Kerala District Palakkad Railway Station along, Railway along Saikachong Dadun, Bangathom, Abang Piatum, Kerala Express buat tren Kapacat Parpik Penajok, Adim along amat Bangathom atum, Apran Kedam Nang. Lapen, Inudabang Dolong Angden Ciramat, Apran Kecapajok Giapan, Bor Isi, Langchon Plung. La Bangathom atumapan, Apran Kedam Nang atumapan, Railway Raikom Saikiatum, Angtona Sai Ciparideng Pontanglu. Lapen Railway Department atumahin pen, Angtona Sai Investigation Asai Deng Pontanglu. Lapen la Bangathom atumapan, Railway Raikom Saikiatum pen Pangtek Ponlu. Apran Kedam Nang atumamen Lapuhenlu. Rani, Wardi, Laxman Lapen, Railway along kontrak asai si alang litum, Sai Choklempon, Buta, Pachinipon. Puthot, Adap Abirta Arju Ponikha. Isi Adap Abirta, Tamil Nadu State along, Kerala District Palakkad Railway Station along, Railway along Saikachong Dadun, Bangathom, Abang Piatum, Kerala Express buat tren Kapacat Parpik Penajok, Adim along amat Bangathom atum, Apran Kedam Nang. Lapen, Inudabang Dolong Angden Ciramat, Apran Kecapajok Giapan, Bor Isi, Langchon Plung. La Bangathom atumapan, Apran Kedam Nang atumapan, Railway Raikom Saikiatum, Angtona Sai Ciparideng Pontanglu. Lapen Railway Department atumahin pen, Angtona Sai Investigation Asai Deng Pontanglu. Lapen la Bangathom atumapan, Railway Raikom Saikiatum pen Pangtek Ponlu. Apran Kedam Nang atumamen Lapuhenlu. Rani, Wardi, Laxman Lapen, Railway along kontrak asai si alang litum, Sai Choklempon, Buta, Pachinipon. Duar Bogori EPCL Siamai Pu, Mondol Singing Tehin Pen Perangke Mai Kepapon. Lason si kedam tang phai kunini phai isiani lakhain koi rethok Duar Bogori constituency Duar Bogori EPCL Siamai Pu Mondol Singing Tiahin Pen Phirangke Mai Kangni Ponangko Kalam Theke Lapuhenlo. Manu nepu, kona pesi manu nepu. Intelengli political yang se lan ke thek ret pote pini kopi pose jak council power videla. Third grade, fourth grade sa kori kiri ne ge hang namni ta goti dam nai. Pini himonto kopi mana pingkhat te toleram ke kroilo. Pini kopi ma hala dak piyo sairega na pingkhat te toleram rohan ke kroilo. La so politik sam velum. Ke charli a ren le langdam pusa me ke thek jai sa thek chala. Pen kam a ren le langdam pusa me lage Karbi Anglong adi sige pilo. Rada tum Karbi Anglong asem ge pilo putela ke Karbi Anglong rada tum sige pathe. Sita me hala disi abangka mek thang jong jung pen ke charli ke chipa duk pen se amek thang ke thek kere pen se disi kima ta siem ge kalide Karbi Anglong rada tum se pini pina son bat ko pen lage chipinda gino lage temporary non ke dam tang an se tam me ko pose chipinda khailo MP gota box ki ka counting te do pick proxy pen rigging be chipa hai therak ma be mante hai det lo constituency truck ta hai det lo pu kaninge therak ma be mante rigging pen proxy pen se ke hai la hai chi therak nai a hok pet ke hai mante kali de yente la so pose nyali tum episode phan nangkar bok parat tang ho polam ma gene tungke chujeng bat jel tane tum bangke yang ni tum nang karbok lang gani tum charjung tung te pen kroi tang tum te pen Karbi Anglong aran mat kroi kre chini pini Karbi Anglong aran tu tumi dek nang ga jon mos osomar tatan ong te tuliram rong hang atum tim Karbi Anglong tung ke klem chok che po bangke chini ala pini atok ano ke do heme jangre
ki bi ki thi sar pi sar photo man ta chini tim Karbi Anglong tum nang ke cari pen ke Karbi Anglong long mang ke kang ne kan nang ya dim ki chiru lo la pen ke cholong nang ye pot cholong le dalo ke claim nang po claim long le dalo po bang ke la da ke chini pa me pini ke pacho bay ko na lo pote ile tum thek down long lo wo reng about site tum phan se ke claim don pini dor ma pi the bill ke claim tum contract claim don bill pi the la son da tak se ke dam ta along se tame Karbi Anglong pe kono BTR long se tame campaign ki kurida ha Boroland long se tame Meghalaya border hota long se tame hoda campaign ni kurida Karbi Anglong atum se pena konon het jong bihali na se tame hada ta ke campaign da Karbi Anglong apoi sa men se hala bank ke che ke bi tumba belek ha district long ta campaign nam po belek Meghalaya na state na ta campaign don lo la pen habitiar na ta campaign don lo la sol de poisa war lak no pini da ka jerong hang pierong guest house ta patang te de la pini on inta tim Karbi Anglong tu tera pung bor pung to war ke cha ong silang no dak lo seta mi pini on inta bonai tek the la sil la hai totally failure ke thek long pen pulote kuna si tim Karbi Anglong pan kiro mi dim ke do quality education ko nasi ke do ile tum thek dam long lo la so posse nile tum episasi pen ke six schedule teng pen autonomous state palong nang po la so ke mang sen tum pinian in tar jak thip la penale tum bang ke six schedule bang ke half truth adha ke than chot punte nele tum ko pipo den ta prang ben te full than tek de ente nele tum non ta than tek the aprang ta than tek the te nele tum than tek nahi polo constitution ron ta teng pen than tek nahi polo je pini ile tum sar je sar yong se ahok alang ke pacho be alam te ke than re potente keche ke be so ban voter listing than ji pota pilong le trading license pilong le election nang pathu do long le pula hai ki pu por ke ente copy post ente India government pen te tame Assam government pen te tame copy post da warrant order be delonte alang pan arrest de nahi polonte lai ke than tap pute sitame candidate constitution ron pen ke than apose alang li ke than chokla pose pini Assam government tum te tame Supreme Court High Court puno te tame alang jai sar pan ke than ta chubi no dak lo atema constitution ateng ban te than pina pol lase nile tum six schedule along banke keche ke be tum election ang pathu dolong le pota na andolong le la pen ke dak hunang yok dolong le poke komento ne pen than elo seta me pini la dak tim Karbi Anglong tu ke pacho rai banke je tuliram long ha masi kheruni long ma kining je da je voter list nang than lam bitang ho je la dak long le jo long le to election ang pathu long le to poke ke pacho be po lai ke than dam ani nge pathe dam ko pi don de ke chok chi ma lo nang le to cm ban chi ong tha na pen pini Karbi Anglong lo election nang pathu dun de pin hikki si krore pin pen em nang long do lok dak deopania constituency lo hala mukut monto phan nang le tum pu hai lo ma te lam the si bang ni ye tek lo ma te ni ye tek the la sin lo son da thakalam du pikle non nile tum na ni ye non Assam long te tame ke dam tang MP candidate MP ki thodo na dim pen komama ke hai dim an ke non by election do lo thik son da thak sen te non singhason long ta by election do nahi ala mer bange omor sing tu so din ko people si pini council pen by election do nahi pu la so lam tanang le tum ningye ta milente arona teng pen tanang tum ke ningye reji pute nang le tum texer reser lo pute nang tum nang than po nahi la dakta singhason long constituency ta non man by election do nang po pom nang li la chaning leng ta ningye tha social media lo manang sa thekram ta ningye tha je dak ke by election do wek nang po po la sinang li tum la hai ipsc phan tuliram lo hana pin khat pik lo pen tuliram lo hang ta bor ipik lo sitame un e pini nang le tum nir tumasar jai kathar phan la pen ang tong te phan
nang le tom ke pa bahak ji paching noi po body pick lo sitame hala ang tong ti talana kilu bengali pinia lang ang tong ti ta chini je tuliram rong hang ke klem me ma hingno ma chok che ma ke alang chini pa me pose nang le tom jong he le jai kathar pen ne tuma jai sar pen ang tong inti spokesperson pan paching no ji putame nang le tonam bor idon tame la ke ne tom party ching no ye nile tum ke apology chi tong la sine tum non ta claim da pet down da pet ke nani tum nang thek long le ma meeting long hoi chi tong lap le lo I long a meeting se go te mo ne na ma se present lap nei do lap nei pu ke lagi ne ko mani ke a pu pok so ta do yi mani ke pinya kam ching kan le da de la chi tong e de lo yenun bak ma ni ba chi tong non de ke de po la hai party ke chi ton te pu ne tum pan nang yong dun lo la sinang ne tum la BJP lo cham cha to ba kima tha chila chet tha he moni tum nang le tum hem prek se kenang ji ni pute karbia khe ge yok wan se kenang ji pote nang le tum nang se chipa do dun tha ake chok chelo pini karbi pe tum a okke we kiche yor long tane tum pudulo la son ke klem nang ne bang so to la son karbi pe tum panang lang rep to hala so long sitame e pe se tum ke party ali nang cho en dun punang jo la penang le tum pinier ni nang ling hopen ching pu hai lama je PGR VR long le la toliram long hang batai kon lo kar biarat ne pacho bai di Vixon popu pinier ni Vixon alam ningje lama ningje je claim ta claim kle a hok pen nang le tum bang ningje je nang le to la media nang to sa tenge je PGR lo metu le Vixon popu nang le tum ningje hai lama ningje je toliram long hang batai kon ne chak elo akam claim hai lama claim kle la sila hai alam ke hiji meme mentu meme alam ke arju meme alam ke Karbi Anglong rat tum han than rat palu re ne pini nang le tum se confusion ke wan Karbi Anglong lo ato no ke do Karbi tum nang le tum se ke pamang hu ni le tum hok lam than po nang le tum ke na nang kalile chok che na da nang ningje tun po nang pachi hodun po la so lam ba kalili kala nang ar bodun po la sine tu e peter se tum ke a hok pe si pinier ni ta claim bom la nile tu me thang a pok phan poson te ne tum ke pinier ni beleg a party long ruling party long se don la puta ni tum dun de ke cholong le na tame ne tum claim thim lo art jap thim lo rat aphan art jap thim lo se tame nang le tum bangala poli pe nang le tum ki pu bangala lo pini Karbi Anglong ara tum chi hok pik lo la so apota ki claim pe yo ni pu ong dung Karbi Anglong ara tum chi hok he pini ke che ke be tum si pota na no lapo ke che ke be jong song le nang chilai no lapo po bang ke rong a jo bang hang jo lo nang le tum di phu do ko ato no Karbi Anglong ato no dam de ponan tum arju long le lo hadak di phu long ko ma lo pote ko ma tum se ke do pote pini BJP rolling long ke do tum se oda ke private hak bang ke hoda ke council long ton kur tum si di phu do ko do cholo ge hala council long ton kur tum ma lo pote la ke BJP cham cha bena kente la ke kopi mat le ram ra hang ke ningje lo la so po selang tum ke la bitule ra hang kopi ma ke than chok ngot chok chena ta me kroi do ra to pen tole ram rong hang ke claim akam ana bang ke nang le tom bang chok lab lo pina Karbi khe phanle bang ke che ke be tum me hing no vi ret claim ret pote ta me nang tum ke me selo posi pupo pina Karbi Anglong long le bang Golakhat district Nogo district Meghalaya district Nagaland state Meghalaya state Nogo district Golakhat district nang palo lap posi ta me nang le tum ke me selo posi pudun rong po athe mana tum bang ke tuliro hang pimana than la se kroi choji athe mana le tum a brain along ke tuliram rong hang fully nang was elo ke nang tum ani nang le tunge tuliram rong hang nang ping khan alam pote mesel kita me ba ke tum nang ping khat ke la ke nang le tum bang ke ake me pota ke no si thek long la se nang le tum pinier ne ta mopen ke chi than lo PGR long le alam ke na tum chujeng ba jodo ning ye pen solar project long le alam te tamelo nang le tum pulo na ong dung ara de tum bang ke nang chi don dun si ong no nang si don dun de ho da
yang cidon donde 70% mani na cidon donde na pehan dak duplicate pota lekeron kali pu nile tu pana pu hodak rada tum nang cepak klang dona joni si nile tu kela solam ta kewa original pota doko apot si hala dak original pota ke duplicate pota lage pu komando ke ninje pote tuliran wa se ke ninje polonte nane tu tuliran wa hang pa arjuno de choar jo aidela la se hodak solar project long se tame nane tu ke ali long no nai popana la se Karbi Anglong ra tu pini sexdul kichini pu tame komalo pini nale tum pulo political wing pen political way pen lelang dam lote halang li tuliram rohang ke jai kathar a student manu nepu kona pesi manu nepu intelang li political yong se lan ke thek rat pote pini ko piposi dak council power videla third grade fourth grade sa kori kiri ne ge hang namni ta goti dam nai pini himonto ko pimana pingkhat te tuliram ke kroilo pini ko pima hala dak piyu sajrega na pingkate tuliram rohang ke kroilo la so politik sam velum ke charli a ren le langdam pusame ke thek jai sa thek chala pen kama ren le langdam pusame la pen habitiar na ta campaign non lo la solte poisa war lab no pini dak ka jerong hang pierong guest house ta patang te de la pini on inta tim Karbi Anglong tu tera pung bor pung tu war ke cha ong silang no dak lo seta mi pinion in ta bunai thek the asil lahai totally failure ke thek long pen pulote kuna se tim Karbi Anglong pan kiro mi dim ke do quality education kuna se ke do ile tum thek dam long lo la so posse nile tum episasi pen ke six schedule teng pen autonomous state palong nang po la so ke mang se tum pinion in ta objective la penale tum bang ke six schedule bang ke half truth adha ke than chot punte nele tum ko pipo dente aprang ben te full than tek dente nele tum non ta than tek the aprang ta than tek the te nele tum than tek nahi polo constitution ron ta teng pen than tek nahi polo je pini ile tum sar je sarli yong se ahok alang ke pacho be alam te ke than re potente keche ke be so ban voter listing than nji pota pilong le trading license pilong le election nang pathudo long le pula hai ki pu porkente copy post ente India government pen tame Assam government pen tame copy post dak warren order vidalonte alang pan erase da nahi polonte lai ke than tap pute sitame candidate constitution ron pen ke than apose alang li ke than chokla posi pini Assam government tum tame Supreme Court High Court puno tame alang jai sar pan ke thang ta chubi no dak lo atema constitution ateng ban te than pina pol la se nile tum six schedule along bang ke keche ke be tum election ang pathu long le pota na andon long le la pen ke dak hunang yok don long le poke comment ni pen than elo seta me pini la dak tim Karbi Anglong tu ke pacho rai bang ke je tuliram long hang masi keruni long ma kinin yeda je voter list nang than lam bitang ho je la dak long le jo long le to election ng pathu long le to poke ke pacho be po lai ke than dam ani nge pathe dam ko pilon de ke chok che mal nang le to cm ban chiong tha na pen pini Karbi Anglong lo election nang pathu dun de pin hikki se krore pin pen em nang long do lok dak deopania constituency lo hala mukut monto pan nang tum pu hai lo mate lam the si bang ni ye tek lo mate ni ye tek the la sin lo son da thakalam du pikle non ni le tum na ni ye non Assam long tame ke dam tang MP candidate MP ki thodo na dim pen komama ke hai dim an ke non by election do lo thik son da thak te non singhason long ta by election do nei ala mer bang ke Omor Singh tu so din copy post pini council pen by election do nani pu la so lam tanang tum ninje ta milente arona teng pen tanang tum ke ninje reji pute
yang le tum texer reser lo potena tum nang than pon nei la dakta singhason long constituency ta non man by election do nang po pom ba nang li la chaning leng ta ning tha social media lo manang sa thegram ta ning tha je dak ke by election do bek nang po pom la sin nang li tum la hai ipsc pan lam nang ke hoi tap nang koi pru la so lam mang ne to nang chidon nu ne lo pen kroi ta thek te lo pen non la sa mang nan to chin nang le tum kon ne SDC hut congress ho non BJP hut party ke thom nang le tum nang non duel party ke thom malong se non nang tum do bom do claim at pen ta ni le tum ki puji bang ke la lo Karbi Anglong rar phane pachini la lo je hemprek palong le la pen ke il tum sik se dur power one thek the he chipayok ye la pen ke long pacharai kom ke ta e PTKA hin lo la sa party lo political party ke la pen a phit ke party am hanang thek piglang me sitam me la ke hemprek ke hang party da galilo long pat ke payok ye party ta galilo pen he ke jing hona party ta galilo non political party ke last law 1952 Karbi Anglong district long lok pen la non 2024 an setame la bank a hok pet a political party hem break one we bank matro ipetasian vela la so pet political mang nang theglang me setame khal hai political party ke me thang pok phanan velo pen hem break one thek thelo la sei non social organization setame sonlo social organization to mang theglang me nang do lang me setame social organization to setame non pen na mang nang ka patek social organization an ke la ke mek thang apok pan chalo la si social organization to mang nang thek pigala belek a song da nang form pigala a committee ta pen political party da mang nang thek pigala ta me setame epsc party in lo last lo la ke jet lo english alphabet adoka we akhor inkoi ra trok pen ke judam ke jet an velo la ke jet hello non epsc ke jutsi lo la pen a par ke velo political party ta velo pen ali data nang clang play lo pen ke claim tom ta la ke lak po claim bang velo ange karbia kheita ki vir po la sin non nang to la pota ke ro sami nil tum a hok pen ang ro na bangela a hok pet karbi to se potalong weg nani nang li tum non pen ang jong don det a pota pp ko po nil tum nang ke jong don ke la lo mo claim det pin nang ke jong don ke leve o so prak yang et phit prak kang thin pu ya leve po sin non betani tum ke a nang kang thin non so a prak nang kang thin non cho la sin nang li tum la hai alam Karbi Anglong arat pachi hori ne tum klar dak pen epsc tum ke claim long ke nang li tum nang pachi hodun ja kam velo Karbi Anglong arat ta epsc alam nang ke than bang sa hok po sin nang li tum deng ponoi po sin li chuning rilo la sin pini epsc 26 nong duar bagori epsc pen nang pachi ni lo lan sin ni lam tor kolo kado